Hello, Florentinos. How can I help? Popeth yn iawn? Pam di gael o'r restaurant te? Ffôn fi mas y bac. Sorry, a fi'n busy'n gweithio. Gael beth i'n ôl in 2 seconds, ydy? Na, mae'n mynd yn alright. Honestly, fi'n fucking struggling. Have you got the menu in front of you? No, I'm really sorry, we're not doing chips at the minute, no. Fi'n gwybod na fi ddim moyn, ond ti di byth meddwl to amdano gwerthu? Paid fi yn trial. No, I hear you, I know. Ni ddau gwerthu fe mlaen, neu fi'n dreifo fe mynd i'r ffocin llawr. Mae orange tree hi'n marw. Dwi'n upset am hynna. Fel fi bynd o fe? Sa'n gwybod be'n neud o fe, fi'n gael na'i googlo fe, Christ alive. Dylai di gael instructions neu rhywbeth. Sorry, sa'n meddwl bod... Sorry. No, I'm just trying to accommodate. Sa'n tri ofyn neg? Jyst yn gweld eisiau fi. Hello? Ti'n fucking psycho. Ti yn fucking psycho.